آه، اونگی بخیر آتن تماشاوان میوان حاضر طبعا مرة ایرو برز محمود حسن برازی باجار کوبانی تبلی شورشا پککه بود او سالی که تبلی بوی و او پیرش وارا بیجه کی جان ساله تبلی بود کی جان ساله او بود لحمد حتی دمک دریج دنه واندال تیای کردستان خوات کر کار خواه هم کاری خواهی علامی جی دکر و هم جی کار خواهی جگداری جی دکر و مرک ساعتاوی خوش مولاوی آواد ایرو مرا درکت گواز طبعا ما پیرا تواصل کرد گواد خوازم گواز کانم یعنی تشنا از کانم بیجم لالی دینجی دكتور بيركونا او خوانا دكتورة بيراد بين دكتورة السيدلانية محمد محوزات محمد محوزات السيدلانية طب سيدلاني راجي كوني بيتختور نا امريكي عادي حكيم بخيراتن سرچاواناتن سرچاوی مراتن کرم کن در فتشواره ساعت خوش یک محمود رئیس سلام شواره از میوانه را بخیر هاتی پروگرام ما در پارتیا کارگر کردستان پارتیا که سالان و 10 سالان و 20 سالان و 40 سالی که داشت بر ملت کرد و براستی جی یعنی نیو و نشان گیانا سین گیانانا و کاری گوانا کرد نه کاری که هندو بود بس ظروف سیاسی ام دوم تاوع سیاست نه پرسا یکمین ما مستر محمود پارتیا کارگر کردستان اگر معلومات جمع هنه چرا و نیوال خواه کرد gelek spas ji bo vexwandinê û hêvîdarim her kesê ku tamaşe dike mifaye jî werbigire. Dîrokeke dirêj e û tecrîbe ne tu bikî nekî belkî li gorî me. Ez pêşî de vê bêjim ez ji hevalê xwe êhanî herî feqîr, êhanî herî biçûk, êhanî herî belkî nezan bim ji hevalê xwe. Êdîn tev ji min mestir, ji min xortir, ji min kanattir, ji min zanatir bûn. Lê merî çi dike hinek caran hê merî di cihekî de hinek tiştan dibîne belkî hinek dînê nebînin. Vaya ferqeke. Niqtake dînê ku dixwazim bêjim heye berî ku em têkevin wek dibê bi tefasîlan. Ew çi ye? Gelek nav li me hatin kirin. Her kesî navek li me kir. Rojekê min nivîsandibû Kurdistan bû ya Maristan bû. Îcar hîro min dî dîsa derketê dîsa min bela kir. Yani qesda min jî çi ye? Pir nav li me kirin. Hinekan gotin va kesana nezan bûn. Heqê wan e. Hinekan jî gotin mêjî xwe wan hatibû şiştin. Teban ew wergo dibînin. Ew jî me tehmûl kir. Hinekan got însanê hane kesê ku tevî bî teban ji em ji ser Rojava dibêjin yani Kurdistana beşê dibin destê Sûriyê de. Hinekan jî gotin got ma hiç bi serî van de hebûna. Ji xwe wekî ku biçin Maristanê te dî Maristan cî dînan bû. Ma hiç di serî van de hebûna vana diçûn î xwandina xwe terikand, î destgirtiya xwe terikand, î zewaca xwe terikand, î zarê xwe terikandin, î yani terikand û terikand. Teban ê min bixwe şexsîyan ez li kesê hene nezan ê hanek ku bi siyasetê re nedayî nestandî ê ku yani hişekî netewî hişmendiyake netewî li cem tinebî pir normal dibînim. Ama dema ku ez dibîsim siyasetmedarek yan katibek yan yekî zana dibêje ez di pir li wî de qeherim. Yani ne meqûl e heger tu ji bo welatekî xort keç canfîda bî yan xebatekê bikî yan çîş te hat wî bikî heger tu dîn û nezan û kêm aqil û mijrim bî gelo êhane wê demê êhane baqil kîne ê rind kîne di nêv miletan de.
ادخوازم وای سر راست بکن طبعا از کارم نوی وانجی بیشم منو ایکو گوتی یک چما مگوی گلک اشکالیتی در کفن از کارم نوی وانا تک تک بیشم که کیجان ساله لکر گوتیه اما برا بمینی او ناخوا ناس لکن ام ویجره وگرن موضوع خواه تدخوازی اگر بشکی جروجا کو ام در باس بیدا وکی سلسله ام دست پی بکن یان تدخوازی ام بیجن لسر نيرينا من لسر في ديروكا في بارتي بقري طبعا برجع هف جدانه يان لسر من سي اون يان لسر جيانا من جتشو كده حتى من تشاوا ناس كرو از تشاوا تشو مو از تشاوا بقريام ام كونن وانا بكن وقت بي بش في جريت كيجان حزدكي جبو من قد فرقناكي كيجان اشترى خوشه انسان کی زنگینی ما پر سیمینار تدین ما گوتن تدین ام زانن ام چشتا پرسکن و او جوابال جانتا هبه ما چند پرستر حاضر کرنه ام دوازن وی هاوی دا ما یعنی پرسا تورا خوش گرینگ جمعه مهم تیما مهم گوژیان که چطور چیا در باس به چیا کردستانه هیدی ام که بورگنه پرسا یکی دیسا پرسا دیاشتا پرسکن چاوا خورد اختیار دبون و دکتنا و پارتی خورد سر چه اساسی اختیار دکرن گو خورتک دگو تم مناسبیش پارتی آمره طبعا و پرس پر ورنه حتی هم دیگه چیه بس و هیجی پیشی مقدمه پیشی مش بیر نکریه آره طبعا ممکنه قال لك هس نظام بن قال لك هسام بهيستي قال لك هسام بك وهم وني وكي جمعيه كي تشيبو ازوي وني كرت بيجم امرنا اوتيد ديوش بير مكه سال هفته بيكون دو انقلاب تشيبو 12 آذار ترکیه تشيبو دوی انقلابی دو دیسا بوکی نها دروم یعنی روش پر تبله هبو انقلاب چه بو لسر که چه بو لهمبری هم حکمات نکن بو روش ملت سر در بکرا هم جی گلک پارتی چپ هبون ایجار انقلاب چه بو گلک رویان دیسا هاتن سوریه به تایبت چپ ترک و چاقه خورد بون هنک سرکرده کرد هبون بری وی هنک سرکرده کرد چوبون با شوری ولید لجم شورشا رحمتی ملا مصطفى برزانی بون اونا هم بیجن دس پارتیا که هبو بس دوی دمیده بونه ده پارتی یعنی پارتیا دموکراتی کردی ترکی پارتیا دموکراتی کردی ترکی و ایدینجی پارتیا دموکراتی کردستانی ترکی لخوا کرن عجبه یک بالريبريو سعيد قرمزي توبروق بو يكجي حردش طبعا هاتنا كشتن يكجي بالريبريو سعيد الشيبو وانا سياسة مداري كافن بوند با كردو وقالك جاران هاتمون قرتن هاتمون زندان كرن المهم كفتو لفتا كوان هبو لبشتي انقلابي ديسا ام بيجن او سياسي دركتن دروا هناك هاتن سوري بتايبت چپي ترجم فلسطينيان دمكي مونو وگريون المهم دو باکردو اوک هبو یعنی حرکتک هبو ایجار ایک و دوی مشیدا مشیایی و هاتی گرتن یک جوانو بریزو و جلانه كافي حبسي دمكي دمني بشتي كو درد كافي طبعا يعني يك جبو مشكي يعني جبو هناك انسان شورشگر طبعا يكي پر مشهور ده تركيا ده هي وي جاميري بحق تركان احتراف بحق كردان و چاغي وكي نها احتراف تكر جرد بجن دنيز گزميش يعني شورشگر كي ناس كريد نيفا تركان ده و پگه جي وكي حوالي كي خودي بده پر احترام دكي و پر قيمت دكي هر کومله و جهه کی وان یا ناوی وید دیرو که را در باسته به یان د کومله و هر انها اروپا جی حتی بنیره الا وینه که ویه ای وی جامری چما تایید حق کردان دکر و وکی کو کردک دخوازه ای جورجبو و پشتی و طبعا وانو هاتنا گرتن هاتنا اعدام کرن هین حرکت زیاده بود شب ای جوروه دمه بریز و جلان چند حوالا خوان ناسته که ام بیجن جوان طبعا تبعه جامعينا ام بيجن كمال بير حقي قراره وانا هناك ام بيجن كمال بير كدا دخونه تاريخ و زمان دخونه ام بيجن حقي قرار لجيك دين دخونه هناك ام بيجن شنو علوم السياسيين ام بيجن وكي فؤاد قيتان وبرز اوجلان قيد كرنا دوردا ام بيجن يعني وكي ام بيجن خير درمش تختور صالح داوي ام بيجن تختوريت يعني وانا تف حركتك تفت لابن
هفتي وده حتى هفتي وشور ام بيجن او شي بو يعني قالك داين وستاندن وچون وهاتن هم دنوف چه بيتر كوندو هم دنوف ام بيجن وات لوبي كردا يعني امكانه ماني بيجن جارا يكي حركتك طبعا مجموعاك ويا مجموعاك تشيد بي وبهلاف رودني وخباتك بورتي ديني هنا بس وانا كدنيف جامعه دانه ودست بي بو ام ناخذن تي كان فيديو روكيت حيشتي وحيشتان دا يك جي ايه هوني كو او عفوا حفتي وحيشتان دا يك جي ايه هوني كو ام بيجن پیشنهاد کردی نه به پارتی به پارتی و کارکری کردستانی پارتی و کارکری کردستانی طبعا اونو بتزانی هم بیشتر لسر ایدئولوژی که یسار بونو و ایدئولوژی یسار جی حق کارکران بری هر کسی دگوتن طبقه پرولتاریا د نظریه اشتراکی یا شیوعی دا ایجاد فرهاد کورتای و چاقه از باورم اوش عجب مهندسه یان دخونه او یا به پیشنهاد که کو نوې پارتی به پارتی او کارکرین کردستانی تدی و چاغه لګلک دولت یدین جی اف پارتینا خبات کردن و بسر کتن هم بیجن پارتی او کارکری هم بیجن ویتنام بو پارتی کارکری گلک دولتان هبو ویجی اف نو پیشنهاد کرد و اف نو ما حتی بری کنگه حتی بری 4 ماه نه نوې پارتی او کارکری کردستانی لیوی هر بمینه طبعا چخص ورقص ادبیات و استران وتشت از نو باور ناکم بمری تبي كل رسميا ام بيجن هاتي لغي كرنا نه نبي في بورتي بلي نوف قط او نوبي 27 هفتي 11 هفتي وحيشتون لديار بكر واني هاتن بيجن مؤتمرك شكرنج 22 كسون جوانا چند کس مانه جوانا ام بيجن 5 6 کس مانه از باورم دين تف شهيد كتن يونجي هناك جنيف قاتيون يعني ويا تشتكي نورمال ام بيجن بيرو نمشيون جنيف قاتيون لی هون مایی 4-5 نه این ساغن جواب 22 کسی کل دیاربکر اف پارتی آوا کردن و نیو کردن پارتی کارکری کردستان کرد ناناج مرا بیجی مستر محمود بخواده نو و پرن بیجن ای ساغ ای مایی جواب 21 کسانه من بیجن یک بریز و جلانه ساغه بریز و جلان یک بریز دران قالقان عباس ساغه یک بریز جمیل بایقه ساغه یک بریز مصطفى قرسوي ساغه ساكنة جانسيس شهيد كت علي حيدر قيتون شهيد كت احمد شنر هات كشتن مظلوم دوغان شهيد كت خيري درمش شهيد كت قالكن يعني 22 كاس هذا يجيب رحمة خشابك وبينا قوتي نور وقل سر غورنا ونابه وانا كردستان بقولك يا چاندن ام دين داري ونانا اكيد مستر محمود پرسا ددیان تا بکیش خبیر نکریم چاوا خورد در باس و پارتی دبون لباکر لباشور باکر و باشور ای پر ام سر باشور بیشن باشور چوک بخواده هنکی ما ام بیشن نوکی تمام لباکر ملت پره جغيري برا قال لك بارتي وحركات هبون قال لك ام بيجن يعني تشتكي واني بيجم دو آلي هشمنديا بارتيان دا نا كرد ترك يعني انها بنيرا هنا كان قول عمري خو حفتي سالة بيجي 5 سالة از يعني تركها بجهة بيرما يا بمها بيرما يوم فلان بارتي رما يوم فلان بارتي رما يوم بكوكا اسلامي ريا يعني فما مسألة بارتيان وديمقراطي وحق الانتخاب ودنقدان وارينو تدي ايه ما جيب زوريبو لور هبو جبو في بارتي رسمي هبون و ايه نر رسمي هبون تبكي ناكي ايه رسمي دناف هبدا ديمقراطيا كشكلي بيجي و ديمقراطيا دهلك و كسن ده حياتي يعني ده جياني روجانه دا جي بپارتیان را بدن بستینن و جره ای کرد به دوره جام کردان ای ترک به دوره جام کردان یعنی ویا بو کلتورک ام بیجن یعنی وک عادتک لجمع کردی روجاوا ویا پرکیم بو للاسف شخصیات بیلبون جمال بیلبون لجمع هنک حسابون حسرن گرگ هنک خواندی بونا اما لباکر ویا نه لباکر ویا هنکی بیتر بلا بو یعنی سالش 50 و 60 دا
گلک جاران انقلاب چه بون و گلک جاران پارتی دهاتن صندوق دیسا ود بون ملت چو سر صندوقان اما صندوق الكربون و حول الكربو هگر صندوق هبیج بزوریت دبری سر جبو في يعني هگر کل جمع امانی بیجن سدی سه چهار به پارتیان را تکیلی خو هبون و دادا دستاندن لجمع مانتد که بیجه سدی 20 هبون کرد و ترکی يعني وای تأثیرک دکر خورد به تایبت جی خواندوان ایجا هفتی حتی هشتی لباکر هم هگر کلی بنیرن لباکر گلک پارتی و جمعیات گلک چه بون یعنی نه یک ندن ما نه هم ملت تن اجبر پکه که آهان هری خورد بو آهان هری کو خبات کرد و چاو هیچ ترا بیشم جماهیر کانه بو لسوری تبیتر زانی روجاوا بری خود دا هر کسی بس لباکر جی ام بیشن با تأثیرها هبو ای کرد جبر دکتنا حبسه و دهاتنا گرتن و وردا ویدا شخصان بیله بون ام بیشن پارتیا آلا رزگاری هبو کاوا هبو گلک پارتی هبون لیوا پارتینیا هنک باجاران خورد بون لگوری شخصان یعنی رولا شخصان گره گمش بیر نکن ده ناو جواکا کردا لسر پارتیان پر خورده ثانی لجیکو ام بیشن واسر وکا یان کوادری خواه لدیاربکر ام بیشن پر بون او پارتیا لور زیده خورد بو ایجار هفتی و از باورم 4 هفتی و 6 پکی که قرار گرد ام بیشن مرکز خبات خوانی هاتن کره او خورده کد خواندی تب هر کس دبیجه یعنی ام بیشن دیروکا پکی که دو جیواتش تاهیه دبیجه ما چکر ما شلت خواه کرن عطور دانه سر پشت خواه و ام هاتن مرکز با عین تاب و دمه عین تاب هم ملت پر بو هم واقع رجر سیاست هبو لور بیتر خبات هاتا کرن یعنی مرکز جان قریبا نره حتی هفتی و 4 هفتی و 5 چند جوات و ارین الانقره چیدو بس هفتی و 6 شون دا هاتن هر دکس جوانا جوا خورتی خواندوان وای جامعه ام بیجن ده چونه دیرسمه ده چونه دیاربکر ده چونه مرکز که مرکز لعین تابه دانین اما وای دبه سببک یعنی قرجر چید به ولاتک هی بریز و جرام خود بجه تبکی نکی شوره شکل اوه هبو شوره شکل باشور هبو و شوره شه تأثیره که خواه مباشر لسر ملت هبو هم خباتا کل باشور دهاتی کرن او خود بجه به تأثیره که مزن لمکر هم جی پشتی که نکسا چه بو یعنی هم بجن نکسا هفتی و 5 و مثلا شاه و صدام لحب هاتن و شورش کناندن وای تأثیره که پر مباشر کرد که چه ببه یعنی چاوه ملت بیتر ورنه وکرن اتفاقیات قوتا کن یعنی ایجور خبات نتیجه خباته جی ام بیشن ایدی خورد رو به رو تاوید بون اما لروج آوا تکونی به آلیه که دیم بنیری لروج آوا پشتی خباته که دریش وحاته کرن یعنی پکه که 4 سالان خباته که دریش کر که یکمین کس جروج آوا ام جرد بیشن عمر رش یا قرع عمر قابلكي جمال علدمرة طبعا كره إبراهيمي علدمرة حردجي رحمتي بون اف جامر يكمين كس د روجاوا گیش كده يعني نتنش كوباني ج روجاوا گیش كده قرار دو تبي بو در باسي اوي بو در باسي باكر بو او يكمين كس طبعا سعد خوش مامستا محمود میوان هجا پرسیوان نید جدانه نقاش منو مامستا محمود ره پرس ندکن مامستا محمود دیرو که قاسی زانبون خواست مرد بیجه کس تقییم مکن ایگو پرسی خانه پرسا بکن تقییم از ناد مکسی جمع قط مشكلة تاني ممكن هناك بيجن كيما هناك بيجن هندكة هناك بيجن برا بس ام يعني وقت بيك كتابك بجملة كده بيجن بالضبط اكيد مامستا محمود برازی بو اندام و پارتی کار کرد سوری لحظه بچه هاوی بچه رنگی مامستا محمود اختیار بو گو بری خواه بچه کردستان ده آلا کردستان دست خواه که چکا سر ملی خواه و بچه در راه به سرچه اساسی واتشتا اختیار بو
وبري في تشتيجي تشتكي تدريب عسكري السوري دبون السوري النابم اللبناني السوري كانوا بكرانا يعني جارنا مدبيز دقو حتى السر جاي مشتنور خورد شون تدريب دبون چقاس واقوتنا دجي خده اجور با پرسو تی بجوری کو ام هنکی پشت وگرن هذه قلتلك ما مستر محمود عندهم في بارتيا كيدنا كوچا خبر که خیترش با ودی بغازه قمجکات بری خاکه ام وای تف بیلن ام ساعتا کو ام در باس بیدو دست پی بکن دمشه کرمکه جبر ویا گرگم وگرن هنکی چند سالان پاشتا وگرن و چاواش ترا بیجم هنکی راستی جی یعنی اشترا هم وانی مختصر به چند جمله بیجم کرد و کرمان جی تج خو رود بی دنوو سیاست یدوی يعني طبعا از ويش ترى بيجم حشتي وبينش طبعا بريجي جورك الديون از شخص از هنكي بنيت كده ام بوشتا وگرنا از شخص هنكيش باكور قط نبوم ياك خولي منش باكور بون نيفيل باكور بون نيفيل سوري بون ياك مين جور از شو ما تركي حفتي وشش بو عمري من 4 سال بون از شوم تركي ومدي وسينور خوشترينه تشكا ورا البر حدود بسكنه وتزوني اوجي خولتي وتنكوني هري مالا خولتي يعني مالا خالتي تي تنكوني هري بريز رحمتي رشيد صوفي تقول سينور شورا توجبو اري ضد الصالح حفتي ونهان شوم هين خرابتر بو يعني دي چوران شوما تركي حرد جار بيني نهات يعني بيريمن نيفيل وربو تشتكي ديني يكو پر تأثير ذكر شبو هفته و نهان شوندا پارك مالا خال مهات لكوباني از دم ما چند سالانا و چاقه تدي انقلاب عسكري چه بو وكو ام دچونه دگو گورشمه يعني هفديتن طبعا از چوبم هاتبم يدي عمري من تقريبا شو گيشتن نيسكي 10 سالانه از چوبم هاتبم خال خالوي اولي ددين خالتي خوا ددين مري خوا ددين ام دهاتن 100 متروي دوری هفت ساکنین بله ایکو و دماد دی از باورم هر یکی جوانا وکی او تیل استریشتونی که ورگاز دلیوان را داره ده هر کردکی که او دی نظام لدور دینه چاوا بو اما لکوبانی عردکی دوست 100 متروی دوری هفت چاوان ترابان هفتکی غراد مداویت هفته هدیه کدکی باوی که دچول نیو ماینان دکت عسکر دهاتش خواه را دبر بله اویک ضد خال مقت جمال مقت نبو خاله کی مهبو قاچاقی دکر ج هفتی حتی ام بیجن حشتی و تشتکی ج حتی کو پشتی دی او بو ام بیجن سیاسی د چونو دهاتم پیرا رو کتنه ج هفتا کی ور بو هفتا کی دهات و جره هر دهات گروه بخار دوین دهاتن گروه بخار دوین دهات قاچاقی بخار دوین دهاتن یعنی و اختلاط من وک ام بیجن داین استاندرم و قط نبو کمال و پشت روش پشتی که حشتی و پینجان ایدی از چیکه که یم بیشن واعی بوم از کتما نف سیاسته تل سر خود بینی جاره کش خواهی یکیش مپرس کرد مگو اگر که نه پگه که بیش ممکن از بچمایه نه شرطه که الا شرط تبی بی پارتی بی ممکن از بچمایه تبی پارتی که دینی بوم و نه شرطه پارتی که دینی خبات بکر و نه خود چه بیا نه مهم اجمرا تریش مرا نه مهم اکید پیشی رو نشتی کی داجو چه شکله اما از بینیم که واجب لسر منه از کردکم از هر جبوم ملت خوا چش دستی متی از بی بکم على كل ام بجوره از بارم ویا واضحه يعني تأثیرک مباشر هي و گلک حواله مچون امچون ما گلک خبات کر ما گلک ویا چند حلقان خلاص نابه اگر کم تیک هم وایه اري محمود جبر وقتی متن ام دغزم کورتایی ام تشتا بیجن مسئله دریجه تاریخ کل سالی ام لکن 4 ساعت دا 4 دقیقه دا بیجن نو مستحيله ويا ام بیجن دیروکه که 6-7 سالن و بقاسی که ایچیان احداث مرا چه بونه و چی روکه خواهنه وایجی هنه جبوه ام روژا که در باس بیده تصویر بکن و باشتر بید ما مسته وارم پرسی تلسر وینه دمشه خورد
جان خونگرم کردستان آلا کردستان الپیشی ظلم و زواری گیل پیچاوی وی در باس پیچیه کردستانی بو لحظه نستح چه بالي تدكشينه تدقي ور على كل تشدبين وای وجرب خوشکی اما وای پر وی تشت دنیا ویدا در کبنه جوانو چه اول يعني ام بيجن بشتي كو بريور هور سرعت جي هنا يك جوانو سرعت هنا بيجري بله ما كونوا بام سرعت ونج دارخنا ام بيجن نوفي ونج تك بيجن نوفي وخورتانا قلتن اتا وثائقا ما مستر محمود اري ايجار ام چون ام ج کوبوني چند کس رکتن ام ج کوبوني طبعا قال لك هبولا ما چون ما برج پر زود خواست دست ما نکت جبر کو بوشبون چه بو نو دو یک از لعبه بوم از لبنان بوم بشتی که ام وگریان هاتن تدید هاتن خاطر تخواستن على اساس چند جام خاطر بخواستن در باس بن هرن اري ایجار نو دو یک سرهلدان باشور چه بو باشور آزاد بو بله دوی دمیدو قال لك هبولا می ایهانه کو ام بیجن يعني نچون نه تدریب سیاسی دین نه تدریب عسکری دین جوانا گلک ایکو خبات چی دکرن وانا راستی گلک چون ولایک چیه بو يعني ولایک المنطقه چیه بو الكوباني چیه بو طبعا تدي ايدي تنظيم لحر گوندي لحر جي حر اسبوع حر ماه تدي چی جوات هبون و وردا ويدا ايدي يعني تنظيمك چیه بو اجاز جبو و چه بو اما هاتن جبو على اساس اسبوعك دديون وما ادري يشكر على كل دموك ام دربس بونم چونج كوبوني ازبم شهيد حمزه نعسان حسن پسمامي مبو جيوي مبو هوالي مبو هم نتنه پسمامي مبو يعني ما بهبرا دخوند ام بهبرا مزم بون جيوي هبون اصلا ام شافن يعني نقاقت بونه او بو حسنه كبون هول كوبوني دمينج مجيبو مصطفى که مزردو دبو اري ام وانوش کوبانی ریکاتن طبعا پشتی اصرار و خواستک و ورد و ویدو اری نو ام دارنه نه کس مدبه داره اصلا اونات خوزنه که ام بمینن جبا کوادری کون جبر ولاتیا که يعني تبي جبو چند ريان امار قاسيشتن وهينش خوازن بمینن لما حرد دخواستك ام هرن ثاني يعني قرار اتبو يحسب تيك هس نكون اصلا او دخوازن تبميني او دغازم بارتي دغازم تبميني كاري خوي سياسي بكي ناستكي تملات ناستكي تكوني بيتر تأثيري بكي تكوني بيتر خباتي بكي بس اما يعني وانا خلصيها خوانا ناكر طبعا افيك عاد الديان روجا داوي كو ام جور ريكاتن من الويدر كيما ثبت كريبو كو ام دورنا مكريكا من هرنا بس تشنا تكنيكي لبنانه اري تشنا تكنيكي شي بون چنا وانا ام هاتش تا بوشاي چه به هناك حواله ملور بون گوتن ام دك هرنا لبنان بجري مجبوره ون شنو ما بن وردا ودا المهم پر او چه بو حتى كو خورتك هبو هات كوباني خدا برحمه خشاكي للسروج الشهيد كات جرد گوتن مصطفى گزگور مصطفى گزگور طبعا يك ج كوادري هان هاري كافن بو في ورد لي خو رحمت خوزي وكي ملاتي ما گوتي دد حبس دياربكر دو حبتي نهان حتى نود وطاليا نود ويك لور بو سسي از باورم ايهاني يكمين كس كل سوري وبالطيبات لكوباني كو يكي حكماتي كشت اگر تيبي روا كي بو نظام امن دولة بو عجبه بشتو شباب اجمرا وازني لور بو نود سي نود چار يكي امن دولة هاتا كشتن بالضبط زاوية كي هاتا كشتن اري او چار يكمين كسبو مد جيانا خدا ديو بهيست يكمين كسبو مد جيانا خدا ديو بهيست بريز او جلان ركوانه بيجي تنر راست بيجي خورتك شكوباني نا او جامير او جامير تكسي من نقدد قلت لك